بیروڕای قوتابییانمان سەبارەت بە خوێندنی ئۆنلاین. وانی لایڤم زۆر پێ باشە و سپاسی مامۆستا و قوتابخانەندەکەم بۆ ڕێخستنی وانی لایڤ. I can just see my friend. It was no online. I cannot do anything. Helps me to learn easily. Thank our school for being the first school to study online lessons. I am thankful for all my teachers. من و هاوڕێکانم بەبێ ئەم پرۆگرامە نەمان دەتوانی خوێندنی ئەم ساڵ تەواو بکەین. Just like real school, we do science, super minds, English, maths, super grammar, Kurdish, Turkish, sports/art. قوتابخانەکەمان بە هەوڵ و ماندووبوونی مامۆستاکان ڕێگایان نەدا لەوانەکەمان دوور بکەینەوە و تەواوی وانەکان ڕۆژانە بە ئۆنلاین دەخوێنین. Thank you, teacher, for all the good lessons that you gave us. And the lessons that we did online helped us a lot. زۆر دەستخۆشیەکی گەرم و گۆڕم هەیە بۆ مامۆستای خۆشەویست بۆ مامۆستایانی خۆشەویست کە ئەم سیستەمە پەیڕەو دەکەن. On behalf of most of the students, I can say that it has been so beneficial for me. It's true that it's not like as if you are inside the lesson and talk to our teacher face to face, but it's better than cutting the relationship between us and our teachers. Due to this coronavirus been going around for a few months, so our school decided to educate us online. لە ڕاستیدا ئێمە سوپاسیەوە دەکەین کە دەرفەتتان بۆ ڕەخساندوین خزمەت بکەین. قوتابخانەکانی ئیشق و نیلوفەر